n'abasirikare batembagaje ubutegetsi nuko bagira batya bavuga ko bashingutse mu muryango wa ECOWAS usanzwe ufatwa nk'umutima w'abaturage bose bo muri Afrika y'Uburengerazuba. Nyuma baranywanye ndetse ibihugu byabo nabyo byemeza ko imishinga y'uwo muryango idashinga, bityo ko bagiye kwishingira ihuriro ryabo rizashimangira ubucuti no gushanguririra hamwe. Aba bamaze imyaka umwe yitsamura undi ati mpore musangira ngendo, ahubwo ababishushanya bashishoje neza bemeza ko baba bamaze gushinga igihugu kimwe ngo uzagishingaho bazamushongesha. Ahubwo baherutse no gushinga icumu bashaririwe, bemeza ko uzashotora umwe muri bo bazamushoreza nka Sharangabo n'ingabo ze zitwa Bakemba bashegesha Mudirigi mwene Karemera w'Igisaka n'ingabo ze zitwa Imbogo bakamushahurira munsi ya Muhazi kugeza bashimusa ubuganza bw'Igisaka bagashinga urugereri Munyaga, ari nako bashimangira ko habaye u Rwanda. Ubwo ibindi mwabibazanya kwigendera Dr. John Vansina ku rupapuro rw'150 n'urw'151 rw'igitabo yasize yanditse mu 2001 akacyitaro Rwanda Ancien le Royaume Nyiginya. Reka ibyo twe kubitindaho tuze no kujya mu tundi turimo. Bategeka ibihugu bihana imbibi kandi n'abasirikare babigize umwuga, none umwuga bawucamatanyije na politike nubwo amategeko menshi yo mu bihugu n'ayitwa mpuzamahanga atabibemerera. Imitegekere yabo nubwo igerwa amajanja kugeza ubu, nyamara urugero rw'ibyo bamaze kugeraho nubwo hakiri n'ibihato muri politike zabo ngo rugaragaza ko irikwa ry'ubutegetsi ritamena amaraso ari inzira nziza iruta n'amatora mu bihugu byinshi bya Afrika. Yampaye nibagiye ko baramutsa di muraho. Ubu tuvugana muri uku kwa munani kwa 2026 ari abagabo batatu muri Afrika nakomeje guca inkerera mu cyamo by'inkuru zabo: Kapiteni Ibrahim Traoré, General Assimi Goïta na General Abdourahmane Tiani. Aba bategeka ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger. Aba basirikare bageze ku butegetsi babuhiritseho abandi mu bihugu byabo kandi babikora mu myaka 3 ikurikiranye uhereye kuri General Assimi Goïta muri Mali wageze ku butegetsi tariki 28 z'ukwa gatanu mu 2021 ubwo amaze imyaka 5. Hari Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso we wageze ku butegetsi tariki 30 z'ukwa 9 mu 2022 ubakaba amaze imyaka 4, na General Abdourahmane Tiani wagezeho ku itariki 26 z'ukwa 7 mu 2023 wakaba amaze imyaka 3 avimvira muri iriya ntebe yuzuye ubuki ariko irimo n'icyunyunyu gishobora kumubyarira utuzi dushyushye. Bose bahiritse ubutegetsi bavuga ko baje guhindura ubuzima mu bihugu byabo, aho bashinjaga babitegekaga kubitezamo akajagari bakorera inyungu z'abakoroni aho gushyira imbere inyungu z'abaturage, bakibera barenza amase babo mu burengerazuba bw'isi. Bamaze gufata ubutegetsi bose bagiranye ubufatanye bukomeye hagati yabo, barasurana kenshi mu bushuti bwa shushusheri nuko bafatira hamwe bimwe mu byemezo birimo nko kwikura mu muryango w'ubukungu uhuriza hamwe ibihugu bya Afrika y'Uburengerazuba, basohoka mu muryango wa Organisation Internationale de la Francophonie, rwose bivana ku burengerazuba bw'isi berekeza ku ruhande rw'Abarusiya n'Abashinwa ndetse n'abandi bose batumva politike zabo mu burengerazuba, maze baharanira kubaka ibihugu byabo bikaba ibihangange ariko hatarimo Abafaransa n'Abanyamerika, nuko banibumbira mu ihuriro bise AES. Iri turaza kurigarukaho. Abo basirikare baje bafitiwe icyizere na rubanda rw'Abanyamali, Burkina Faso na Niger, batekereza ko bagiye kubageza kuri byinshi byakomeje kuba inzozi kuri bo kuva mu myaka myinshi cyane ishize bigoboteye inzira y'ubukoroni. None mu gihe bamaranye ubutegetsi, Goïta bumazeho 5, Traoré akaba bumazeho 4, Tiani bumazeho 3, aba bagabo mu by'ukuri bageze kuki? Bamaze kugeraho mu rugendo rwo guhindura ibihugu byabo bihangange mu nzego nk'ubukungu, umutekano, ubuzima, imibereho y'abaturage ndetse n'izindi. Ngaho rero nimuze tubashyire ku munzani nk'uko nabo bawushyizeho ba Damiba na ba Bazoum, maze twimara amatsiko ari nako dutunga itoroshe muri ibi bihugu bitatu kugira ngo turebe icyo bakoze. Ni ibiki byabananiye? Mu by'ukuri bageze. Muri iki kiganiro turegura ibitereka bumenyi bitandukanye, tubifubikisha inyandiko z'ibigo mpuzamahanga nka Banki y'Isi, Ikigega Mpuzamahanga cy'Imari IMF, inyandiko z'ibinyamakuru birimo nka Al Jazeera yakurikiranye bano bategetsi byihariye kuva bagera ku butegetsi ndetse n'izindi. Turarebera hamwe politike bashinze muri ibi bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika, ibyo banengwa ndetse n'ibyo bamaze guhindura mu buzima bw'abaturage b'ibi bihugu muri iyi myaka abo basirikare bamaze ku butegetsi. Amafufu n'amafaranga bibafubika Abanyafrika mwe. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41,
hamagara 0785364803 cyangwa 0789880339. ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Yoga Family Care ngiki kigo rukumbi mu Rwanda kizanye igisubizo cyo kwita ku bantu bafite indwara zitandura cyangwa bari mu byago byo kuba bafatwa nazo bigakumirwa hakiri kare. Abamaze kuzirwara namwe ni mwiruhutse mubonye igisubizo. Abafite ibibazo by'umugongo, kuribwa umutwe, abarwaye paralize, kubyimba amaguru, abarwaye diabete, stroke, namwe turabafasha cyangwa tukabasangaho muri. Dufite ibyuma kabuhariwe bibafasha mu burwayi kandi dutanga amahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite indwara zitandura, twibanda cyane cyane kunyongera mirire zibakwiriye no kubakorera ubugororangingo cyangwa umwihariko nuko abasoje amahugurwa mu kigo cyacu tubashakira n'akazi. Dukorera Kibagabaga munsi ya Radio Maria Rwanda ku muhanda kaga 32. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0783170595 cyangwa 0788580047. Wikwiheba gana Yoga Family Care tuguhe care. Inkuru yacu mureke tuyitangire muri quartier ya Rochester ho mu burengerazuba bw'umujyi wa New York muri Leta Zunze za Amerika. Hari tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 mu 1852 mu nyubako yitwa Corinthian Hall, ubwo umugabo w'ikimenya bose mu kurwanya no kwamagana ubucakara bwana Frederick Douglass yahagararaga imbere y'ikoraniro Ladies and Slavery Society, maze avuga amagambo yatembye nk'amaraso mu mitsi y'abirabura. Kugeza na n'ubaye amagambo yavuzwe kuri iriya tariki aracyomongana mu bikombe n'ibibaya bya Afurika, kuko ariyo yatumye nibura aburuhu rwirabura bo muri Amerika bamira kuka. Icyo gihe Frederick Douglass yarateruye ati, mwumve mbabwire rero, buryo umucakara wa nyawe ni wa wundi wicara hasi agategereza uza kumukura ku ngoyi. Aha yarashatse kuvuga ko umucakara utarwanira ubwigenge bwe ngo yibohora ubucakara azahora ari umucakara, kandi uwo ngo ntakwiye kuririrwa. Kapiteni Ibrahim Traoré, General Assimi Goïta na General Chiani rero ngo aba bari baramaze gucengerwa n'iyo mbwirwaruhame nayo matwara ya Douglass, ariko hasigaye ikibazo cy'igihe gusa. Nuko General Assimi Goïta ahirika ubutegetsi bwariho muri Mali buyobowe na Ibrahim Boubacar Keïta mu kwa 5 kwa 2021. Hadaciye kabiri Kapiteni Ibrahim Traoré nawe arabicunga neza mu kwa 9 kwa 2022 ahita mwigana. Ahirika Paul Henri Sandaogo Damiba, ari nako General Abdurrahman Chiani nawe abareberaho, agira gutya agira utwo yikorera muri Niger, ahirika Bazoum mu kwa 7 kwa 2023. Hari n'abandi bagiye babuhirika mu bindi bihugu bya hariya mu burengerazuba bwa Afurika, ariko ababo bakoze igisa n'itsinda bemeza ko ari ryo guteza imbere ibihugu byabo. Ibyo ariko babikoze bari mu mijugujugu myinshi ndetse banahura n'igitutu gituruka mu burengerazuba bw'isi kubera ibyemezo byabo bafashe bakigera ku butegetsi. None se bageze kuki mu bijyanye na politike, umutekano, ubukungu, ubuzima bw'abaturage n'ibindi byose bishoboka? Abasangira ngendo ba Primo Media Rwanda mu bihe bitandukanye bagiye babaza ibyo bibazo, natwe biratuzindura bidusaba kuzarambura gasambi maze tugasasanura ibya Ibrahim Traoré, Goïta na Chiani bamaze igihe babyinisha iminwa ya benshi. Ndabizi mwarasogongeye munabwirwa byinshi kuri aba bagabo banze kugendera ku mahame yabo mu burengerazuba, ariko natwe ni muduha ikibuga twikore mu mitana dutatura ibyasigaye bitavuzwe kuri aba bagabo. Twibande ku ntekerezo, ingengabitekerezo zabo ndetse n'ibikorwa bamaze kugeraho. Mureke duhere kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Ubundi nkuru nyamukuru yo kwigaragariza rubanda rw'isi yose kuri Kapiteni Ibrahim Traoré, umusore ukiri muto, itangirira mu gitondo cy'ubunyoni cyo kuwa 5 ku itariki 30 z'ukwa 9 mu 2022. Ubwo abasirikare yarayoboye babyukaga ya Rubika ntabyo kwihumura no kwica umwaka, maze bakerekera muri quartier ya Ouaga 2000 iherererwa hagati mu gisagara cya Ouagadougou mu rwa mukuru wa Burkina Faso. Bari abasirikare binje bihuta mu nyubako Kosiamo, iyi kaba ari ibiro bya President wa Burkina Faso. Nyamara bahise bakamika imasa kuko bari bagiye kureba ariwe President wa Burkina Faso w'icyo gihe Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, basanze ataraye mu ngoro ye kuko hari nawe yarari kunukirwa n'uruntu kuko yari yagiye kwirarira mu kigo cya gisirikare cya Kambabasa kiri hafi ya Kosiamo. Nuko kibuno mpamaguru Traoré n'abasangira ngendo be bari babyukanye umunabi bihuta baganayo kuko hari akantu bashakaga kwibwirira President wabo. Nuko binjira n'ibigango byinshi muri Kambabasa aho bamusanze ataranashira uburoro n'ipfunwe ryo guhisha mu maso. Nuko Ibrahim Traoré ahita abwira President Paul Henri Sandaogo Damiba ko babyizeho neza bakabona ibyo kuba President yaba biretse kuko ari kuzonoka mu kurwanya abajihadiste kandi agakomeza gukorana n'abafaransa. Damiba wari utarashira ipfa ry'ubutegetsi kuko yari amaze amezi 8 yonyine ku butegetsi mu gihe wa Museveni bamaze imyaka 40 n'amezi 7 bumviriza icyo cyanga, yahise atarataza ashaka kubihakana. Nyamara tayari hari harangije kuba icyo mu 1799 abafaransa bise guhengera ubutegetsi, maze ukabukindura ikintu mu mugongo nuko bakabandagara hasi mu byo bahaye izina rya kudeta. Hashize amasaha 20 ibyo byose bibaye nibwo ikinyamakuru Jeune Afrique cyakoreraga ku bwinshi muri kiriya gihugu cyabaye cyambere mu gutangariza isi uyu mugabo wari ugiye kwadukana amashagaga. Namwe mwumvise Jeune Afrique mu Rufaransa runyomoye iti Burkina Faso, Ibrahim Traoré proclamé président, Damiba destitué.
bati muri Burkina Faso Ibrahim Traoré yabaye president mu gihe Damiba yatembagajwe. Ako kanya isi yose yari hawe umukoro wo kumenya ngo Traoré ni muntu ki. Ku ipeti rya kapiteni uwaduka nk'yagatera akaba president mu gihe abamajoro abakoroneli n'abagenerali bandagaye ku bwinshi muri Burkina Faso. Murabyibuka nk'ibyabaye ejo rwose ku isi yose yongeye kwifata ku myanya ndangakumirwa nyuma y'iminsi 6 ubwo yazaga kurahirira kuyobora inzibacyuho n'ubutegetsi yari amaze gucakira ku mbaraga z'ibipfupfunuka mu mwobo w'igikoresho bita imbunda. Icyo gihe yasesekaye imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ku mugane w'abasangira ngendo biyo mu majyepfo yanigirije imyambaro ya gisirikare kandi agenda mu ntambuko yagutera kwibuka ko umurimo we ari ukurasana na masotera kwita ko atajya kuraho na n'ubu, ariko icyatunguye abari aho nuko yari yacetsemo igitambaro gitwikira amaso n'isura yose. Hari ntiyashakaga bamwendereza bamurebera isura yari igiye kuzahahamura bamwe muri bo. Akigera ku butegetsi uyu musore yaje ari icyamamare kuko yaje mu ishusho yo kumugereranya na nyakwigendera Kapiteni Noel Isidore Thomas Sankara wagize igikundiro n'ubwamamare ntagereranywa muri Afurika ubwo yategekaga Burkina Faso ari nawe wayisira izina, gusa biza kurangira yishwe mu 1987 ubwo yaherikwaga ku butegetsi nawe. Kuza bahuje byinshi mu ishusho nk'iye byakururiye Kapiteni Traoré igikundiro n'ubwamamare bukomeye muri Burkina Faso ndetse muri Afurika mu rwego rwo hejuru kubera ko nyine bamubonaga nk'umusore muto uje guhindura iby'imitegekere y'abaperezida bashaje cyane ku mugabane wirabura wa Afurika. Ibyo byatumye abantu bamukurikira kuva muri Burkina Faso kugeza ibweyeye muri Rusizi, ariko binatuma ibihugu byo mu burengerazuba bimubona nk'ikibazo gikomeye ku nyungu zabyo, by'umwihariko Ubufaransa, Leta Zunze za Amerika n'abasangira ngendo babo. Icyo rero cyatumye bamuhigira hasi hejuru kuko bamubonaga nk'ikibazo mu nyungu zabo mu gice cy'uburengerazuba bwa Afurika, ku buryo yarokotse kudeta zitagira ingano zirimo iyo bigeze kwishyura uwamurindiraga umutekano miliyoni 5 z'idolari kugira ngo amwice, ariko ntiyabyemera. Ibi byageze naho General Mike Langley wari umuyobozi wa gatandatu w'ubutegetsi bw'ingabo za Amerika muri Afrika, AFRICOM, kuva mu 2022 kugeza mu 2025 yerura rwose imbere ya Congress ko Traoré ari gukoresha zahabu za Burkina Faso kugira ngo arinde ubutegetsi bwe. Nibyo rwose nyakubahwa Chairman, biragaragara ndabibona kandi sinabura kubyamagana. Their gold reserves. Nko muri Burkina Faso zahabu zirifashishwa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikare. Hari ingero nyinshi nk'izo ku mugabane. There's a number of examples across. Kugeza ubu rero harabarurwa kudeta 5 zizwi z'abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Traoré, harimo yo mu kwa 12 kwa 2022, indi yo mu kwa 9 mu 2023, mu kwa 2 kwa 2024, mu kwa 8 kwa 2024 ndetse n'iheruka mu kwa 4 kwa 2025. Izi zose ntibyakunze ndetse hafunzwe benshi cyane bazira ubugambanyi no kugira uruhare muri ibi bikorwa byo gushaka kumuhirikira ubutegetsi. Nubwo ibyo byose byagiye biba ariko byamusunikiye mu mpinduka nyinshi cyane mu by'umutekano ndetse na politiki. Kapiteni Traoré uzwiho kudacana waka n'ibihugu byo mu burengerazuba kugeza abaciye akenge bamwe bareba ishyo ry'ifundi bakamenya mihaka muri zo bari bamaze gutahura kare ko uyu musore ahagarikiwe n'umwana wa St Petersburg, Vladimir Vladimirovich Putin. Ibi rero byo kuba hari Siri yaraziranyeho n'Abarusiya byaje kujya ku karubanda ku itariki 27 z'ukwa 9 mu 2023 i St Petersburg ubwo yari yitabiriye inama ihuza Afurika n'Uburusiya, maze akavuga adakebakeba ko Uburusiya ari umuryango umwe na Burkina Faso, ahubwo kuri we ngo si Burkina Faso gusa kuko Uburusiya ari umuryango umwe na Afurika yose, ngo biturutse ku mateka Afurika n'Uburusiya basangiye. Russie est une famille aussi pour l'Afrique. Uburusiya nabwo ni umuryango kuri Afurika. Turi umuryango umwe n'Uburusiya kuko dusangiye amateka amwe. Dore nk'ubwo Uburusiya bwatanze ibitambo bitagira akagero mu kubohoza isi yose ku banazi mu gihe cy'intambara kabiri y'isi. Abanyafurika aribo basogokuru bacu barahatirijwe bajyanwa ku gahato gufasha abanyaburayi mu kurwanya abanazi. Twongeye kandi gusangira amateka yo kuba abaturage birengagijwe ku isi, haba mu bitabo by'amateka, muri za documentaire cyangwa za filime. Qu'il soit dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. Uyu mugabo wa Aminata Ibrahim Traoré akaba n'umwana wavukiye i Bondokoy mu 1988 akahiga amashuri abanza naho yisumbuye akayiga iwabo wa Bobo Dioula mu kagigi ka Bobo Dioulaso. Yavuze ko ibyo byose bitamuraje ishinga byaba gukorana n'Abarusiya, Abafaransa cyangwa abandi ngo ntacyo bimubwiye. Gusa kuri we ngo niyahakana ko Abafaransa n'inshuti zabo abanga nk'uburyo Ndahiro wa kabiri Cyamatare yanze muri umuna we Juru kugeza mutumyeho Minyaruko na Nyamikenke. Ati shawo wo Juru uzazane nabamara muri umuna wawe hamwe na Mutezi duhurire Gitambi ya Buriza maze twikiranure bya kigabo, nunesha uzajyana iyi Karinga uhora ushaka kunyaga kandi narayiherewe na data Yuhigahima. Nakubishidikanyaho urwo Cyamatare yanganaga na Juru ni nk'urwo Ibrahim Traoré yanga Abafaransa
kuko ajya ananyuzamo akavuga ko ari abagome badahambana bagambiriye kuba bagashaka abo hake b'intego zo gucinyiza no guhanamisha abanyafurika kugira ngo babibe utwabo. Yadutse yemeza ko agambiriye ibintu bibarirwa ku mitwe y'intoki, kugarura amahoro abanje kuzimangatanya biyita ibyihebe bakomeje gusaka baka igihugu. Icya kabiri yemeza ko ari ukwica byo kurimbura umuco wa ruswa muri Burkina Faso, gukoresha umutungo kamere w'igihugu mu nyungu z'abanyaburkina Faso no kwibohora iminyururu n'ingoyi yo mu cyayenge yemezaga ko iboshye bimwe byo gutanaga igihugu cye. Kimwe mu byo yakoze muri iyi myaka amaze ku butegetsi ni ugukuraho modeli yabo mu burengerazuba bita ko ariyo nziza kandi kwiye imitegekere bo bakayita demokarasi. Traoré yarabyitegereje rero ahita atera ishoti bishingiye ku mashyaka ya politike ndetse abwira abaturage b'iki gihugu kwibagirwa ibyo binyabazungu byitwa demokarasi bigendana n'ibyitwa ngo ni amatora yo kwihitiramo ababategeka. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2026 mu ijambo rikarishye cyane yibukije abanyaburkina Faso ko badakwiye kwita kuri ibyo bya demokarasi. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie c'est pas pour nous. Abantu bagomba kwibagirwa ikintu cya demokarasi. Tugomba kubabwiza ukuri demokarasi si yacu kandi uwo ni umurimo wacu. Demokarasi uko bariye abantu bayitubwira ntidushishikaje ntitunayikeneye. Ubundi ubwiye umunyafrika uti demokarasi uyu umubwira uti woshi. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Demokarasi irica. Iyo niyo demokarasi se niyo bashaka. Libya ni urugero ruri hafi yacu yabagaho mu mahoro. Amazi yari ubuntu n'ibindi byinshi byari ubuntu. Iyo bajyaga gushyingirwa bahabwaga amafaranga y'ishyingirwa, ariko b'abanyalibiya hari bamwe birirwa na majerekani ku mitwe bajya kuvoma hirya no hino. Reba ibibazo biriyo, abana ibihumbi magana bari gupfa. Iriya niyo demokarasi. Aho bashaka gushyira demokarasi hose mu isi ni amaraso. Imana iturinde iyo demokarasi. Twe dufite isi yacu ntidushaka kwisanisha n'uwo ari we wese. Twaje kugira ngo duhindure bucece uko ibintu bikorwa by'umwihariko imitekerereze kugira ngo abantu bahumuke barebe hirya no hino ku isi ntibazongere kugwa muri iyo mitego. Abantu bazamenya ko icyitwa demokarasi ari ubucakara. Nta demokarasi ibaho muri iyi si. Nushaka kuyigenderaho uzamenye ko yica. Demokarasi irica, ntidushaka demokarasi. Imana izayiturinde, twibande ku ntambara zacu, kongera kwiyubaka no kumpindura amatwara. Niyo nzira yonyine yo kwiteza imbere. C'est la seule voie pour se développer. Icyo ngo nicyo gituma yanga byo kunukirwa n'abafaransa bakoronije igihugu cye bagahitana Thomas Isidore Noel Sankara ndetse bagasohora iby'agaciro byose uko bashoboye, ariko ntibanatekereze kugira ikigongwe nk'ababyeyi barebereraga abana. Uyu muhungu winjiye mu gisirikare mu 2009 yemeza ko yatangiye kwanga ibyo kunukirwa nabo mu burengerazuba ubwo yaratangiye kwiga muri kaminuza wa Ouagadougou kuva mu 2006. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP byabigarutseho ku itariki ya 6 z'ukwa 10 kwa 2022 ngo muri kaminuza y'ishami rya Geology, ishami rifasha abaryiga kwinjira bisesuye munsi y'ubutaka bakamenya ibihabera bahereye ku butaka, amabuye kuva ku y'agaciro kugeza ku masarabwayi, bagasobanukirwa ubwoko bwose bw'imitungo kamere icukurwa n'ibiyivamo byose. Nk'uko bimera hirya no hino muri Afurika, aya masomo abayigishwa bayaca hejuru, ahenshi bakayarenza ingo biturutse ku mpamvu twagarutseho zivuga ukuntu uburezi bwa Afurika butangwa mu buryo bwo kudasobanurira abanyafurika iby'agaciro kabo ndetse n'ibihugu byabo kugira ngo bamenye umutungo kamere ubibitsemo nuko wabyazwa umusaruro. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 mu 2022 ikinyamakuru The Hindu cyakurikiranye ubuzima bwa Traoré cyemeza ko yize muri iriya kaminuza ari umuhanga bihebuje ku buryo ubwe yikoreraga ubushakashatsi agasobanukirwa agaciro k'imitungo kamere isahurwa muri Afurika ahereye kuri Burkina Faso. Twibukiranye gato ko kimwe na bamwe mu bategetsi ba Afurika, uyu musore akigera ku butegetsi yabwiye abaturage ko we n'abasirikare bagiye kugenzura ubutegetsi by'igihe gito nuko abasezeranya ko bazabusubiza mu maboko y'abasivile mu 2024. Ibi ariko siko byagenze kuko Traoré yarabihinduye yongera imyaka 5 ku butegetsi bwe bwa gisirikare, avuga ko buzageza mu 2029. Iba bikora nawe agishije inama cyangwa ngo habeho amatora byemeza. Muri kiriya kiganiro cyo mu kwa kane k'uyu mwaka atari yiminwa, Kapiteni Traoré yabwiye abanyaburkina Faso n'isi yose ko igihugu cye kiri mu gihe cy'impindura amatwara yo kuvugurura ibintu bikajya mu murongo kuruta kugihindura igihugu kigendera ku byo bita demokarasi. Ibyo nta bivuga gusa ahubwo yabishyize mu bikorwa kuko ibyemezo yafashe yarabigaragaje, kuko byinshi mu byo Traoré yakoze ni uguca umubano nabo bigisha demokarasi. Yirukana ingabo z'Ubufaransa ngo zari muri Burkina Faso zirwanya imitwe y'iterabwoba kuva ku butegetsi bwa Christian Kabore, Colonel Damiba musimbuye, abo bose bari muri uwo murongo, ariko Traoré we yarabyanze rwose arabirukana maze yikoranira n'Abarusiya. Ibyamugize umwanzi w'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, ariko wakomeza umutsi akomeza guhangana nabo, ari nako arwanya imitwe y'iterabwoba. Uretse guhugira cyane mu gukomeza ubutegetsi bwe ahangana n'abashaka kubumukuraho, mu bijyanye n'umutekano Kapiteni Ibrahim Traoré aracyafite akazi kenshi cyane kuko igihugu cye n'ubu kiracyahanganye n'abarwanyi b'amatwara akaze yitira idini ya Isilamu mu mashami nka Al-Qaeda na Islamic State ari mu gace ka Sahel kuva mu 2012.
uwo mutekano muke no kunanirwa gutanga igisubizo ku butegetsi bwamubanjirije nibyo byatumye afata icyemezo cyo kubuhirika, agirirwa icyizere na bagenzi be kubera uko yitwaraga mu rugamba rwo guhangana n'iyo mitwe nuko baramwizera kugira ngo abategeke. Nyamara ariko mu myaka 4 amaze ku butegetsi, Kapiteni Traoré icy'umutekano cyo ntarakigeraho ku buryo busesuye, cyakora ashimirwa kuba yarashyize hamwe urubyiruko mu kiswe VDP, Volontaire pour la défense de la patrie, agashishikariza rubanda guhangana n'iriya mitwe yo muri Saheli, avuga ko ari imitwe yashinzwe n'abo mu burengerazuba batabifuriza amahoro. Nuko rero ibyo bituma rubanda rwose bashinga ingamba z'amarondo, bakaba urubyiruko rwashamadukiye kurandura udobereza umutekano wese mu gihugu cyabo. France 24 iherutse kuvuga ko VDP barwana neza nk'abanyavietnam barwanya abafaransa n'abanyamerika, ku buryo ngo bafite ishyaka n'umuhate kurusha n'igisirikare cy'igihugu cya Burkina Faso. Ikibashimisha nuko Traoré acigatira imbunda rimwe na rimwe bakajyana kurasanira igihugu. Nk'ubwo hamurikwa imbunda bivugwa ko zavuye mu Burusiya, yagaragaye ari uri gutoza ingabo kurashisha imbunda ziremereye, dore ko nabyo yaminujemo mu gisirikare. Undi muvuno w'uyu mugabo ni ukwirukana no kwamagana abo yita abasahuzi n'abagashaka bo hake, maze ubukungu bw'abanyaburkina Faso bakagenzurwa nabo ubwabo. Nyuma ya byose yiyambaje Abarusiya ngo bazamukingira ikibaba mu gihe aba arushatse kumwendereza, cyane cyane abo mu burengerazuba yamaze kuvugira habona ko abanga nabo bashatse bamwanga. Nyamara na n'ubu ingingo yo kugarura umutekano ku butaka bwose bwa Burkina Faso iracyari ikibazo, kuko ingabo z'aba Burkina Be ziracyagowe no guha umutekano igihugu cyose ngo Kapiteni Traoré akigenzure. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Worldwide e-shopping limited ngi company yizewe mu gutumiza no kugura ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Dukora shipping na shopping kuva mu bihugu nk'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turkiya, Ubuhinde ndetse n'ahandi. Worldwide e-shopping limited dufite umwihariko wo gukorana na online stores nka Amazon, eBay, Alibaba, Apple, Taobao ndetse n'izindi nyinshi. Umwihariko wacu kandi no kumukiriya yishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga igicuruzwa runaka kigura, company kongeraho yayo, hanyuma mu minsi iri hagati y'itandatu na 12 akaza gutwara igicuruzwa cye akabona kwishyura asigaye. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri quartier commerciale mu nyubako Sukisa Business Center muri etage ya 3 ku muryango F5. Dukora kinyamwuga kandi turangwa n'icyizere mu byo dukora ndetse no mu bo dukorana. Ukeneye kugira ibyo dutuma cyangwa ko tugukorera shipment, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07 88 83 70 33. Nyamara ariko Kapiteni Ibrahim Traoré siwe rugero rwiza rwo byananiye kugenzura igihugu cyose muri aba bagabo batatu, kuko witwa General Assimi Goïta wa Mali wahubwo ubutegetsi bwe buragirwa amajanja n'ababarwanyi b'imitwe ya Kisilamu muri Sahel. We none ingabo ze zacishijwe bugufi bikomeye kugeza bamugabye bitero ku murwa mukuru Bamako, banica bamwe mu basangira ngendo be. Kuri ubu noneho General Assimi Goïta bimumereye nabi kuruta uko mbere byari biri ubwo yazaga ku butegetsi, kuko kuri ubu imitwe ishingiye kuri Al-Qaeda nk'uwitwa Jinim ndetse n'imitwe y'Abatuareg iragenzura ibice birenga kimwe cya kabiri cy'igihugu cyose. Ahubwo binatekerezwa ko vuba habazagenzura igihugu cyose, kuko kuri ubu imihanda yose igana ku murwa mukuru Bamako ni iyi mitwe yigenzura amanywa n'ijoro. Muri ibyo bihe byose baramugabaho ibitero bidashira, iyi mitwe ikinjira mu mujyi wa Bamako kandi yamaze no kwifatanya mu kurwanya ubutegetsi bwe. Mu mezi atatu ashize, tariki ya 25 z'ukwa kane kwa 2026, uwari minisitiri w'ingabo wa Mali General Sadio Kamara yiciwe mu gitero cyagabwe n'iyi mitwe hafi ya Bamako ahitwa Kati, neza mu kigo cya gisirikare gikomeye muri uyu murwa mukuru. Uyu mugabo wari minisitiri w'ingabo akimara kwicwa byakanze cyane General Assimi Goïta, arahungabana, arikanga, aburirwa irengero, arahungishwa, ashyirwa ahantu byavuzwe ko acungiye umutekano, kugeza ubwo yabonetse nyuma y'iminsi mike agaragara imbere ya rubanda arumenyesha ko uretse kuba asanzwe ari perezida, noneho aka kanya ari nawe baye minisitiri w'ingabo icyarimwe.
Icy'umutekano General Assimi Goïta we cyaramunaniye pe. Nuba abaturage b'abanyamari barakicwa ndetse binatekerezwa ko abaturage benshi by'umwihariko abayoboke b'idini ya Islam banashyigikiye ku buryo budasubirwaho iyi mitwe kuruta ubutegetsi bwa Bamako kubera ko ntibumvikana cyane na Goïta uko yitwara ku ngingo yo kugarura umutekano mu gihugu. Bamwe mu baturage bati abasirikare baragabwaho ibitero kandi basanzwe mu bigo bya gisirikare, none wowe urabwira abaturage ko turinzwe. Birazwi neza ko nawe ari byo yahindaguye byinshi cyane yewe kuruta na bagenzi be babiri twavugaga, kuko no kuza ku butegetsi kwe bitandukanye n'abandi, dore ko mu kwezi kwa 8 kwa 2020 ubwo yahiritse ubutegetsi bwa Ibrahim Boubacar Keïta waruzwi nka Ibeka. Ariko ntabwo yahise afata ubutegetsi, ahubwo yararetse mugenzi utari ukiri mu gisirikare wavuye muri kwipeti rya koloneli aba president mu kwezi kwa 9 kwa 2020 maze guhita aba vice president, ariko ntiyashirwa bigeze mu kwa 5 kwa 2021 noneho arabufata arabugenzura bwose. Goïta nawe yavugaga ko ubutegetsi bwazabusubiza abasivile mu kwezi kwa 3 mu 2024, ariko ntabwo isezerano rye ryubahirijwe na n'ubu aracyari ku butegetsi. Akigera ku butegetsi isi yamuteye hejuru, abanyafrika bamubwira ko yahiritse ubutegetsi ari umusirikare kandi ari ubw'abasivile bityo ko agomba kububasubiza. Abafaransa bagenzuye mari igihe kirekire kuva ku kuyikoloniza kugeza mu 2012 ubwo Ubufaransa bwoherezaga ingabo zo kurwanya imitwe y'iterabwoba, nabwo bwabaye ubwa mbere mu kwamagana Goïta. Nawe yahise atangira umushinga wo gusenya byose, nuko avana mari mu murongo w'abafaransa n'abanyamerika n'abandi bose bo mu burengerazuba bw'isi. Ibintu ariko byafashe intera mu kwezi kwa 12 kwa 2021 ubwo yatumiraga abarusiya bo mu mutwe wa Wagner wayoborwaga na Prigozhin byose Vladimir Putin. Byageze mu 2023 ingabo z'abafaransa n'abanyaburayi bose bamaze kuva, ariko ntabwo ari bo bonyine kuko hiyongereyeho n'undi wa gatatu ariwe General Abdurrahman Chiani. General Abdurrahman Chiani we yahiritse ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum wategekaga Niger kuva mu kwa 2 kwa 2021 amushinja ko yari umunyantege nke nta cyakora ngo ateze imbere igihugu anarinda abaturage ndetse n'ibindi byose. General Abdurrahman Chiani nawe akigera ku butegetsi guhangana n'imitwe y'iterabwoba karakaza ashyizemo imbaraga, ariko na n'ubu ntabwo arabasha gutsinsura abajihadiste bumva ko ibihugu byo muri Sahel bigomba gutegekwa k'Islam. Ntabwo byamukundiye ndetse n'ubu bitero biri kumusanga Niamey kandi biremereye. Igitero gikomeye giheruka ni cyabaye mu ijoro ry'itariki ya 28 rishyiriye 29 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Kuri iyo tariki ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Niamey hagabwa igitero gikomeye ndetse n'ikigo cya gisirikare gikomeye kizwi nka Base 101 kigabwaho ibitero n'abarwanyi bitwaje intwaro, ariko abarwanyi bagendaga n'amaguru nabo basubijwe inyuma n'ingabo za Niger zifatanyije n'abacancuro b'Abarusiya, nabo baje muri Niger nk'uko baje muri Mali na Burkina Faso, ariko nabo baracyahanganye n'imitwe y'abajihadiste iracyahari kandi irasa nkaho ntawe yiteguye kujya. Gusa ariko hatuhave tubibukije ko ubutegetsi bwa Niger nyuma y'amasaha make y'iki gitero Abdurrahman Chiani yashinje Ubufaransa, Benin na Cote d'Ivoire gutera inkunga iki gitero, ariko ubutegetsi bw'Cotonou na Abidjan bwahise bubitera utwatsi bubyamaganira kure. Kandi ku itariki ya 30 z'ukwa mbere y'umwaka ishami rya Islamic State rikorera muri Sahel biciye mu kinyamakuru cyaryo cyitwa Amaq News Agency ryahamije ko ibi bitero byari ibya Islamic State nta wundi byakwitirirwa. Gusa ariko nubwo General Abdurrahman Chiani akibangamiwe n'ibi bitero no mu buryo bwa politike ntabwo yorohewe cyane, kuko yabanje guhangana mu buryo bukomeye n'igitutu yashyizweho nyuma yo gufungwa yasimbuye Mohamed Bazoum kuko yaramufunze kandi na n'ubu aracyamufunze. Uyu nawe nyuma yo gufata ubutegetsi nka bagenzi be yashyizeho guverinoma igenzura ubutegetsi bwa gisirikare, n'ubu ntabwo ararekura ubutegetsi mu gihe akibugeraho. Nawe yari yavuze ko nyuma y'imyaka 3 azasubiza ubutegetsi abasivile, ariko ntabwo yabikoze, ahubwo mu 2025 yarahiriye gutegeka Niger mu yindi manda y'imyaka 5 y'inzibacyuho kugeza mu 2030, nawe mu murongo neza nk'uwa Traoré na Goïta. Ntiyatindiganyije kuko nawe mu 2025 General Chiani yakuyeho iby'amashyaka ya politike n'imikorere yayo muri Niger. Bisa naho bose ari umuvuno bize nyuma yo guhirika ubutegetsi, aho bahiritse ubutegetsi babwira isi yose ko bazafata imyaka mike ibihugu bitegekwa gisirikare, noneho bakazasubiza ubutegetsi abasivile, ariko nyuma barabihindura bashyiraho za manda z'inzibacyuho zamara imyaka n'imyaka. Mbese barategeka ariko badakoresheje uburyo bwa demokarasi, gusa bagakora nk'ibyo demokarasi isaba nk'ibi bya za manda. Mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga nabwo babikoreye hamwe ndetse babikora mu buryo busa nk'uko twabigarutseho, ariko nanone ntitwakwibagirwa ko mu ntangiriro z'ubutegetsi bwabo igitutu bashyizweho n'amahanga ngo bave ku butegetsi byatumye bafata imyanzuro ikomeye. Nyuma y'uko bari bamaze kuzongwa n'umuryango w'ubukungu mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika ECOWAS, nawo wazonze cyane ibi bihugu bifatirwa ibihano bishinjwa ko byishe amategeko agenga abanyamuryango ba ECOWAS ndetse n'ibindi. Ibyo n'ibindi ariko byose babiteye ishoti, babitera umugongo, bishyira hamwe muri AES ndetse bavuga ko uzagerageza gutera kimwe muri ibi bihugu akwiye kwitegura akambarira urugamba nuko bagahangana. Alliance des États du Sahel uzwi nka AES bawushinze ugamije ubufatanye mu bukungu no kuzamura imibereho myiza y'abaturage batuye ibihugu byabo no kwivuna umwanzi aho yamenera hose. Ibi bihugu byose byaciye umubano wabyo n'Ubufaransa, byirukana ingabo z'Ubufaransa n'izindi ngabo ziva mu Burayi, iby'ingabo z'umuryango w'abimbye n'iz'ubumwe bwa Afurika. Zose barazirukanye bati ni mugende muvaha tuzirwanaho, ahubwo bahikaza ingabo z'Uburusiya mu isi nshya yabo. Ntabwo ibi bihugu bikorana n'Uburusiya gusa mu bya gisirikare, ahubwo byinjiye no mu mikoranire mu bukungu, aho kampani z'Abarusiya zaje muri ibi bihugu mu gucukura
gushora amabuye y'agaciro bikizeho, Putin nawe abemerera kubarindira ubutegetsi. Gusa Uburusiya bwanabemereye rwose ko bwajya bugura amabuye y'agaciro yabo babanje kuyitunganyiriza, bitandukanye n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba. Nyuma y'imyaka myinshi abaturage bakura ibyo bakeneye mu bihugu nk'Ubufaransa no mu Burayi no muri Leta Zunze Amerika banahaye ikaze abashinwa muri ibi bihugu, nuko Ubushinwa nabwo buhagira isoko rikomeye aho bushora ibicuruzwa byabwo. Aba basirikare batangarije isi yose ko bavuye mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa OIF, ndetse kandi ko ibi bihugu byabo bivuye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rukorera mu Buholandi, barushinja kuba igikoresho cy'abamatsi ibihugu mu burengerazuba. Ku rundi ruhande ikindi kizamini cyari gitegereje abantu bategetsi nyuma yo guhirika ubutegetsi kwari ukuzahura imibereho y'abaturage mu nzego z'ubuzima, uburezi, ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu rwego rwo kuzamura imibereho y'abaturage, Kapiteni Ibrahim Traoré kuri izi ngingo rero nta kabuza ko ari imbere y'abandi, kuko akigera ku butegetsi icyo yagize ikibanze kwari ukuzamura inganda z'imbere mu gihugu no kuzongerera ubushobozi ahereye ku guteza imbere igisata cy'ibanze mu bukungu bwa byinshi mu bihugu bya Afurika, ubuhinzi. Kugira ukwihaza mu bukungu haherewe ku buhinzi no gutandukana nyako n'ibihugu byo mu burengerazuba ni ingingo yashyize imbere cyane, nko mu kubyaza umusaruro ubutaka bw'imborera n'uburumbuke burunze muri Burkina Faso n'ahandi muri Afurika. Uyu we yabyegereje umutima, ndetse Traoré ajya kure ati ni gute twicwa n'inzara tukajya guhahira mu mahanga no kugezaho gutegera amaboko abadahambana bamatse ibihugu kandi dufite imbaraga, ubutaka n'ibindi. Kuri ibi ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu mu 2024 ikinyamakuru Vayori cyo mu burengerazuba bwa Afurika cyaranditse kiti Burkina Faso provides farmers with free agricultural equipment to achieve food self-sufficiency. Aho bemezaga ko leta ya Burkina Faso yahaye abahinzi imodoka z'ubuhinzi zimwe zitwa amatraktori 500 zihabwa abahinzi ku buntu, ndetse leta ishora amafaranga menshi mu kugura n'ibindi by'ingenzi byifashishwa mu buhinzi, ibabumbira mu makoperative, inabashingira uruganda rutunganya umusaruro w'inyanya, byose mu rwego rwo kugira ngo igihugu kibashe kwihaza mu biribwa. Icyo gihe baranditse bati kuri uyu wa mbere Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yatangarije i Ouagadougou ko yahaye ku buntu bya tingatinga 500, amagana ya za toni z'ifumbire, amapikipiki n'ibindi bikoresho by'ubuhinzi kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi wiyongere mu gihugu, habeho umutekano w'ibiribwa mu gace Burkina Faso iherereyemo. Nyirubwite yahinnye kari akagofero mujya mubona yambaye nyuma yo kwerekera abahinzi uko banyarutsa biraba imashini bya tingatinga, nuko araterura ati muri iki gihembwe cy'ihinga twababwira ko izi tingatinga zizakoreshwa mu guhinga kandi nta kiguzi namba. Duherutse gutangira imishinga ibiri idasanzwe mu myaka ibiri ishize, umwe twawise Agropastoral Offensive n'undi tuyita Presidential Initiative, ukaba ugamije kwihaza mu biribwa. Minisiteri ibishinzwe yatangije uburyo bwo gutanga serivisi z'ubuntu ku mbumbe ya hegitari 64,000 mu turere twose. Ikiyongereyeho nuko twagerageje kwegeranya za tingatinga igice cya miliyoni muri iki gihembwe cy'ihinga cy'itumba. Izi tingatinga zikazakoreshwa ku buntu. Intego nyamukuru yacu ni ukongera no kugera ku kwihaza mu biribwa bisendereye. Ikindi nasobanura neza ni ugushishikariza urubyiruko kujya bwangu muri ibi bisata. Ku bijyanye n'ubuhinzi byo yabishyizemo imbaraga kuko n'ibihingwa bitera muri Burkina Faso ariko bikahakenerwa. Yemeranyije n'ibihugu bya Mali na Niger bafitanye umubano wabagije no kukwiyungira hamwe mu kurwanya umwanzi umwe, nuko bisaba ubutaka bwo guhingaho ibyo yakenera mu gihugu cye, nawe abaha ubwo guhingaho ibyo bakenera bitera iwabo, ubwo bukabufatanya bwo kwihaza mu biribwa. Aha wumve rwose ko uretse na Burkina Faso biteye agahinda n'ikimwaro kuri Afurika nk'umugabane ufite ubutaka bw'imborera y'agatangaza, ariko kumva ngo bwaki, inzara no kutihaza mu biribwa birimo biramugaza abanyafurika. Yewe nakaga rwose. Le Capitaine du Peuple nk'uko bamwe mu Burkina Faso bamwita, yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bifasha mu gutunganya umusaruro w'ubuhinzi no kuwugeza ku masoko. Atangira kubaka umuhanda rutura, umwe wa highway y'ibirometero 332 uva ku murwa mukuru wa Ouagadougou ugana mu mujyi wa Bobo Dioulasso. Digital Messiah, izina The African Report isobanura ko yahawe ku mbuga nkoranyambaga amashusho n'ibihangano bya AI bimugaragaza nk'intwari idasanzwe akigera ku butegetsi nk'umusirikare. Siporo ni ikintu yahise yitaho cyane, ariko anayiha umwanya wihariye. Nk'ubwo akiza yasanze ibikorwa remezo ari bike, abanyaburkina Faso batabona ikipe yabo y'igihugu y'umupira w'amaguru kubera kutagira stade igezweho, kuko izari ziri Ouagadougou zose zajugunywe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi ndetse n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Traoré utarabyumvaga ati ni gute mwambwira ko igihugu cyacu hari aho cyagana kidafite igikorwa remezo nk'icyo. Ahandi yashoye amafaranga rero ni mu gusana no gutunganya stade yitiriwe uwa 4 Kanama iri gushyirwa ku rwego mpuzamahanga kugira ngo abanyaburkina Faso bishimire umupira w'amaguru bareba ikipe yabo Les Étalons cyangwa amafarashi y'ingabo. Traoré kandi yubatse ibitaro ku buryo ibitaro bigezweho bya kaminuza Pala bifite ibitanda 500 byamaze gutunganywa ndetse binanakoreshwa. Kapitene Traoré urebye uko yumva ibintu, uko abibona n'uburyo ari kuzamura ibice by'ubuzima bw'abanyaburkina Faso, ubona arusha bagenzi be bandi kuko nka Simigo yitawe byaramugoye cyane, dore ko mu myaka 5 amaze ku butegetsi yahanganye cyane n'imitwe ya Kisilamu. Ibyo biba ari byo bimutwara umwanya munini wose aho kwita ku buzima bw'abanyagihugu.
nubwo bimeze bityo ariko ubutegetsi bwa Goita bwashoye miliyoni 23 z'amadolari ya Amerika mu kubaka uruganda Seydou Diogo Awa Agro-Industrial Complex ahitwa Sanankoloba rutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi w'ingeri zitandukanye. Leta ye kandi yashyize mu bikorwa politike zashinzwe zo kumara abaturage inzara hazamurwa umusaruro w'ubuhinzi, ariko abaturage benshi be ntabwo abagenzura kuko hari ibice bimwe by'igihugu bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo nk'umutwe wa Jinim ufitanye isano na Al-Qaeda ufite ububasha bukomeye cyane rwagati no majyaruguru ya Mali. Hari umutwe wa Azawad Liberation Front ugenzura cyangwa ufite ububasha bukomeye mu bice byo mu majyaruguru harimo nk'agace ka Kidal. Uyu mutwe wigaruriye nyuma y'ibitero byo muri uyu mwaka wa 2026. Mu kwezi kwa karindwi gushize umutwe wa Jinim na FLA bagabye ibitero bihuriza hamwe mu bice bitandukanye cyane bya Mali kuva mu majyaruguru kugera hafi mu majyepfo, bigaragaza ko leta ya Mali itagifite ubushobozi bungana bwo kugenzura igihugu cyose. Ibi bice byose bigenzurwa n'imitwe ya Kisilamu biracyari imbogamizi ikomeye ku butegetsi bwa Assimi Goïta. Mu rwego rw'uburezi, Goïta yafashe imfashanyigisho z'Abafaransa azivana mu masomo abana b'Abanyamali bagomba kwiga, ku buryo amateka nk'ay'ibyitwa impinduramatwara z'Abafaransa Revolution Française ntabwo muri Mali bakibyiga, ndetse yanaciye ururimi rw'Igifaransa. Uburezi yabukozemo impinduka agamije kutongera kwiga iby'Abafaransa ndetse n'abandi banyaburayi. Ibi yabisimbuje amateka ya za empire zikomeye zabayeho muri Afurika nka Ghana, Mali na Songhai, kugira ngo abana bajye biga amateka yabo bayakuremo indangagaciro zo gukunda igihugu. Ubutegetsi bwa General Assimi Goïta mu mwaka ushize bwatangarije abaturage ko bufite imishinga yo kubaka amashuri 28 mashya n'amavuriro 15. Nubwo Goïta nawe yagize ibyo akora, ariko ku ruhare runini ingengo y'imari yayishoye mu gisirikare, umutungo kamera wo Abarusiya kugira ngo baze bamurwanire, ariko n'ubu kurinda amaringo atayitakaza biracyamugoye. Nk'ubwo muri ibi byo guteza imbere ibikorwa remezo mu 2023 Goïta yashyizeho amategeko y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho yakuyeho isonerwa ry'imisoro kuri kampani z'abanyamahanga. Ibi byatumye Mali yongera 35% y'ibirombe by'amabuye y'agaciro yagenzuraga, ariko byose bivamo bigashorwa mu ntambara cyane. Ku ruhande rwa mugenzi wabo muri Niger, General Abdurrahman Chiani nawe hari ibyo yagerageje gukora, aho yashyizeho politike zo guteza imbere abahinzi. Tariki 26 z'ukwezi gushize kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2026, General Chiani yatangaje ko leta ya Niger yashyizeho gahunda yo gufasha abahinzi gutera imbere, ikaba ari imaze kugera ku bahinzi basaga 15,000. Yavuze ko abagera kuri 95% bamaze kugera ku musaruro mwiza babikesha iyi gahunda. Mu mizo ya mbere, ubutegetsi bwa Chiani bwahawe miliyoni 60 z'amasefa avuye muri banki y'isi buyashora mu gufasha abahinzi. Na mu rwego rw'uburezi n'ubuzima, General Chiani ashimirwa ko yagabanyije igiciro cy'ubuvuzi. Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu 2024, ibiciro bya serivisi nyinshi z'ubuvuzi mu bigo bya leta muri Niger byagabanyijweho 50%. Iryo gabanuka ryarebaga kwivuza indwara zisanzwe, kurazwa mu bitaro, ibizamini bya laboratoire, amashusho y'ubuvuzi ndetse n'ibikorwa byo kubaga n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi. Urugero rwatangajwe na BBC, ari serivisi umurwayi yishyuraga amasefi 22,500 mbere, ariko kuri ubu nyuma y'iryo vugururwa arishyura amasefi 11,250. Ntabwo ubuvuzi bwose muri Niger bwabaye ubuntu, ahubwo leta yagennye tarifu nshya cyangwa ibiciro bishya, cyane cyane mu bigo nderabuzima bya leta kugira ngo abaturage bishyure make. Hari kandi gahunda yo kugabanya ibiciro by'imiti y'ingenzi n'ibikoresho by'ubuvuzi, ikaba yarakomeje mu 2025. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo ariko ntabwo ministeri ibishinzwe ku butegetsi bwa General Abdurrahman Chiani yashyize imbaraga mu kubyubaka, ahubwo kuri ubu ikiri gukorwa no gusanwa ibyari bisanzwe byari bishaje cyane. Mu ncamake rero, aba bategetsi bose bategeka ibihugu bitatu bagiyeho biciye mu guhirika ubutegetsi, ariko barebye bose hamwe Kapiteni Traoré asa n'ubari imbere mu kwihuta cyane no gukora impinduka nyinshi. Undi bigaragara ko ari ku muvuduko ushimishije ni Assimi Goïta, nubwo wagihanganye bikomeye n'imitwe irwanya ubutegetsi bwe, kandi iki nicyo kibazo atarabasha kwivana imbere kugira ngo anabashe kubaka igihugu. General Abdurrahman Chiani wo muri Niger uretse imyaka amaze ku butegetsi waracyarwana no gufatisha umurongo ndetse no kwemeza abaturage be. Rero barebeye hamwe, Kapiteni Traoré arihuta kubarusha rwose kuko anafite ugushyigikirwa gukomeye mu gihugu cye n'ahandi hirya no hino ku isi, kandi afitiwe icyizere ndetse n'ibyo akora ubona ko byigaragaza. Gusa nawe akomerewe n'ikibazo rusange bahuriyeho ko ari batatu cy'intambara yo guhashya ibyihebe bashinjaho mu burengerazuba bw'isi kurema bagamije gusahura biriya bihugu. None se abanyafurikakazi mwe mubona impinduramatwara aba bagabo batatu batangije bagamije kwigobotora bagashaka buhake no kwamagana imitegekere bamatse ibihugu yenda izaramba ikagira ubugire n'ubugenge, maze bagafasha mu kugangahura Afurika yabuze amajyo n'amaza kuva mwene dutuku yayigira amajanja. Iyi iracyari ingingo yo kugibwaho impaka, ari nayo mpamvu abasangirangendo ba Primo Media Rwanda badusabye kugaruka ku mitegekere y'aba baperezida uko ari batatu, kandi bitewe n'ibyo tumaze kuvuga biracyagaragara ko abantu bakomeza impaka ndetse n'uko aba bagabo batwiyeretse kuva bakigera ku butegetsi nabyo nibyo gukomeza gukurikiranira hafi. Gusa nka Kapiteni Traoré we aherutse rwose kuturya kara, atumenyesha ko urugamba yatangije rutareba igihugu ayoboye cya Burkina Faso gusa, ngo niyo mpamvu twese tugomba kubyuka tukambarira urugamba nkawe. Ndashaka koherereza ubu butumwa urubyiruko rwose rwa Afurika, mwumve ko intambara turi kurwana atari ya Burkina Faso, ni urugamba rwo kurwanira umugabane wose wa Afurika,
iki nicyo gihe cyo gukanguka tukubaka Eldorado yacu. Ibi birashoboka ko twabigeraho, ni mubaduke mukore, njyewe ndizera ko bishoboka. Kapiteni Ibrahim Traoré, General Abdourahmane Tiani na General Assimi Goïta uko ari batatu hirya no hino ku isi benshi bafite ibitekerezo bitandukanye. Hari ababanenga bagaragaza ko ari abategetsi b'abanyagitugu bahiritse abari ba perezida batowe n'abaturage, ndetse nka Mohamed Bazoum we aranafungwa, ariko nyamara ababashima bagaragaza ko bakurikiye neza wa murongo twahereyeho wa Douglas. Babashimira ko nibura bahagurukanye ishyaka ryo guharanira guteza imbere ibihugu byabo barwanya ibitekerezo byo mu burengerazuba bya gikapitaliste ndetse n'amatsi ibihugu byazanye ubukoroni bushya no gukomeza gukandamiza ibihugu bya Afurika, iki kikiyongeraho no kubigenzura uko babishaka. Abanenga Traoré, Goïta na Tiani bavuga ko bigayitse muri iki kinyejana guhirika ubutegetsi byitwa ko bwashyizweho n'abaturage biciye mu cyitwa demokarasi, bakavuga ko bwagombaga gukurwaho nabo nyine aho kubwirukanisha inkoho kuko ngo yatari demokarasi. Rero kuba aba bagabo barahiritse ubutegetsi, kuba banenga ngo ntabwo bubahirije ihame rya demokarasi ndetse ntibanaryemera. Ibyo rero byahise bibakururira kunengwa no kurwanywa ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko nyine Abanyamerika n'Abanyaburayi. Nuko ibinyamakuru byabo imbwirwaruhame z'abategetsi babo zirabibasira biratinda, zibita abanyagitugu, zibahindura abantu babi cyane. Ariko nyamara nabo bahise bihimura, ibinyamakuru byabo babihambiriza habona. Imiryango mpuzamahanga nterankunga ishingiye kuba mu burengerazuba nayo barayisesa. Ikindi ariko banengwa gishingira ku byemezo bafashe byo kugira ibihugu byabo ibihugu byigenga, bagacana umubano byuzuye n'imwe mu miryango ndetse bakareka gahunda zabo mu burengerazuba, ahubwo bagahitamo gukorana n'Abarusiya n'Abashinwa bafatwa nk'abanzi ba demokarasi bifuza gusenya imitegekere n'imibereho byo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo byose byanajyanye no kubuza Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi by'umwihariko Abafaransa kugira inyungu ku mutungo kamere ibihugu bikizeho, by'umwihariko amabuye y'agaciro arimo zahabu yo muri Mali na Burkina Faso na uranium yo muri Niger. Ibi bihugu uko ari bitatu bifite amabuye y'agaciro menshi yabyajwe umusaruro n'Ubufaransa bwakoronije ibi bihugu byose mu gihe cy'imyaka myinshi, ndetse na nyuma yo kubiha ubwigenge burakomeza bubyaza umusaruro umutungo wabyo ukagirira umumaro imijyi y'Abafaransa nka Paris, Lyon, Marseille ndetse n'ahandi. Ariko imijyi nka Ouagadougou muri Burkina Faso, Niamey muri Niger ndetse na Bamako muri Mali ikaguma ari imijyi iciriritse y'umukungugu mwinshi cyane, imijyi idateye imbere idafite ibikorwa remezo bihagije nkuko byagenze no ku bindi bihugu bya Afurika bifite umutungo kamere uhagije. Ibyo byose rero byatumye aba basirikare bibasirwa cyane, bitwa abanyagitugu, ariko ukabona ibyo barimo kunengwa cyane cyane harimo n'iby'inyungu z'abandi kuruta ibyitirirwa demokarasi, kuko abandi bahiritse ubutegetsi ariko bakaba bagikorana n'ibyo bihugu barimo nka General Mamadi Doumbouya wo muri Guinée Conakry na General Brice Clotaire Oligui Nguema wo muri Gabon. Bo wumva bakira abayobozi beza kandi rwose bo nta nubavugaho, nyamara bose bageze ku butegetsi kimwe kuko bose bahiritse ubutegetsi. Ahubwo ikibazo ni babikoze mu nyungu zandi. Ba Traoré, ba Tiani, ba Goïta bakomeza kunengwa rwose ko bajugunye ibyitwa amatora bakagarura igihano cy'urupfu mu bihugu byabo, ndetse iby'amahame ya demokarasi barabiretse. Bacecekesheje ku mugaragaro batavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo, nko gukuraho amashyaka ya politike n'imiryango ivuga ko yarana uburenganzira bwa muntu, batishaho ubundi ubwo burenganzira muba murenga inzira muganahe. Bavugwaho guhonyora ubwo burenganzira bwa muntu, kwivana mu mibanire n'amahanga, ndetse bagashinjwa kuba batarabashije kubungabunga umutekano w'ibihugu byabo. Nyamara ingabo z'Ubufaransa zahabaye imyaka ikubye kabiri iyo bamaze ku butegetsi, nazo zahavuye imitwe zitayitsinsuye. Bashimirwa n'abaturage bo mu burengerazuba bwa Afurika ndetse n'abahandi muri Afurika kuba abategetsi bazanye bwa mbere kwigenga nyako kw'ibi bihugu, kuko mu myaka yose byamaze kuva muri za 60 byari bikiri mu bukoroni bw'Ubufaransa. Aba bashima ndetse barengaho bakavuga ko ari ubwa mbere ibi bihugu bigerageje kubaho mu buryo bw'inyungu zabyo, nko guhagarika kohereza amahanga amabuye y'agaciro abibonekamo adatunganyijwe no kugerageza kugenzura ubukungu mu nyungu z'abene igihugu babyo. Kuva bageze ku butegetsi aba basirikare hari ibyo bakoze, ibindi birabananira nk'uko twabigarutseho muri iki kiganiro. Ikindi kandi ntawe ushimwa na bose kandi ntawe uzi niba bazabasha gukomeza kurinda ubutegetsi, gusa ikizwi neza nuko aribo bakigena uko ibintu bikorwa mu bihugu byabo, hirengagijwe ko batagenzura ubutaka bwose. Niba bishoboka ko ibyo biyemeje bizagerwaho, byaba ari aho gutera ikirenge mu cyabo, guhera kuri ngewe, wowe, uriya, bariya n'abandi, nuko tukabaduka tukavuga tunakora, aho yenda bazadushibukaho bashinga ibigwi ahabengerana nka Eldorado y'ubwami bw'amabengeza. Kandi ndahiye Rwangoboka tutabadutse n'ubundi umwanditsi Ezra Pondi yakongera kutwibutsa yigana Frederick Douglass ati "A slave is one who waits for someone to come and free him." Ubwo abazi Urwongereza basemurira abandi, natwe tube duhugiye mu kubasabira rurema kubahundagaza amahumbezi, amahundo n'ibihumbi-jana mu byo mujanisha byose. Murakoze mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Bye. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti.
Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama-accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0784728286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.